Runmawi TV thlir tu te chibai ve kule Lalthanpuii kania Chanchinthar lo ngai thlang u ama sain chachin langsar zualte Chief Minister Pulel du oman kuwaching tu ten kumina re chataka kuwa an shalawanga alom thu soin antana satakin an beinia soin ara du tak intel chaume khinangni ayana sama in kan lo mani ati Deputy Chief Minister Hui Puton Luyan MNF le India Sarkar inrimna thuthlung duan na a Pulel du oma tel ve lo ne soin atel zok chu Mizoram Governor kumthum lo om to Puswaraj Kaushal le zo kani ati Germany le India chuan India Germany government negotiations on development cooperation sangi somni panga chu hlotling takin an di topa Green and Sustainable Development Partnership GSDP nuaya an thoho na ngetle malam hun thlena chu an nem ngetle ani tuna chanchin kim changzokin Chief Minister Pulel du oman kuwaching tu ten kumina re chataka kuwa an shalawanga alom thu soin antana satakin an beinia soin ara du tak intel chaume khi nangni aya na sama in kan lo mani hati Hachek bela kuwaching tu te Land Resources Soil and Water Conservation Department changkopin rengdil khwa kuwakut an bua sai Lalthanpuii na he thu hi vu in khan Chief Minister chuan soya an sarkar tera changa an malak na langsar jinga mi chu roi hlo le kuwatol ruk ti top tura malak ne soin na takin kan nora kumina Mizoram chanchina kuware chatber kumalo thlengta a rengdil khwa ringot pu in cheng noi sang chuang zet in le ani ati Pulel do oma chuan kuwatol ruk do na thok tu police Romngai Pol magistrate le an thopui te puin an thorim ra he chanchin lom tak khi an sia anga an hlim ve ngotanga ti a rengdil khwa achung ko zali somriat velin kuwa hwan an nei deu feka kuwa changa sum tam tak an tel china wangin rengdila Mizoram Rural Bank da danan daptur thu Chief Minister chuan soibok Soil Department in chinchia danin Mizoram a hectare sing thum vela zawa kuwa an ching meka kumina thar zongzong za sia theilani lawma se ni kumkhan quintal noi ni vel an tharani Vuin Khan Mizoram Finance and Account Services Association chuan Annual General Conference voi som thumna haijal tlapan manga Home Minister Puke Sabdanga chuan khwaliani in Lalthanpuii Association President Puvanil Soman in khom hi akai shwayani Home Minister chuan MFNAS te chu Mizoram sumle pai enkol tu ani awangin mo phurna poi mo tak chel tu ani thuwa soya film khur tak le uluk the angbera na thok turina cha a Mizoram chu mani tho chwa nei chawraw tak kan ni thu soin tundin huna kan sum huna tamber po debt financing le loan lam ani thu te project len tak tak te po JICA World Bank le adang te atanga nakina larul le tur externally aided projects ani thu te soin leiba in ngana sadlu tukna atanga kan tal chwa theidan tur te ngai to a sumhnar chhajok muchhuak thei tur ngai to na te seng tur te in MFNAS officer Ralte chu acha ani tunlai khovela chakjok le rangzo ka na tho thei apoi mo thu soin mason na na central scheme le funding tam tak te po hun bituk nei le chu mi chunga utilization certificate thelu ngai ti an ni china wangin sanction le approval te po chakjok ka kalpui dan kong te ngai to atul thu te pension le GP fund chungchang te po tunlai digital technology manga ol samzo ka kalpui thei dan zongzel tur te le apoi mo bera chwa mi pui rong bol tu an ni in sharinga dornuam tak le mi pui te chanpui dunari rupua chan la thar zel turin MFNAS officer walte chu acha ani voin hun manna hian khwalian pusap danga chuan MFNAS directory sangni somni panga atlang zar ngal boka MFNASA advisor puram chuan pu in thu soin MFNASA secretary pusi lungwan puya hne changin report ngai thla kani a tunaya MFNAS Lingtharte Association member tan lom lungal ni bokin MFNASA treasurer Pimal Somdong Lianin lom thu soin choma in khom hi akharani Excise Minister Pulel Hinglova Marin kumina excise le police in heroin kezi zale pathum point pariat pakwa panga anman to ti soin methamphetamine kezi sangkhat zani somni pakhat point paruk le ganja kezi sangkhat za somni pasari anman to ni in a soibok Pulel Hinglova Mar chuan vu in khan ZPM party sungin khoma he thuya soya excise department hoya nathar som pani siamani to nia soin post rak no kha thar somruk pasari a thule SI som pathum inspector pathum constable pakwa group D pathum lak anni to ba ka nalak tura kallai mek inge maza to thuwa soi lungtlai khozol saitwa le na thiala excise assistant commissioner pakha cheuda tura phalna an mu to thupo Pulel Hinglova chuan soya sairang le bairabia te excise station hon phalna an mu to thuwa soibok sports minister ni bok Pulel Hinglova mar chuan
kan lom na chu in thlan ma a kan in tiam ang taka incentive cash award ta non Olympic sports kan ti te kan semtel thei ta kha ani ti in avai in cheng noi somkwa pali sing khat sang kwa zakwa le somni pali an sem ti asoya sports a thila danglam chhaushe shet ni in asoi ZPM sarkara an how to pa berin sports lam chu anin sum shet angai ti asoi ni asoin sports minister chuan infrastructure lama kanin sentam lo tur thu asoya kapom atia state tele suma intodel lautan masona kante na hi cement iron rod le rora hi ani bertura kangai ngai lova kangai dan la ngai rengati sports minister chuan national games nung bera somni paria na kanni a ama in somni pasari na le somni paria na kanni ti in infirmi ti mason human resource development lama kankal na dona empowering Mizoram sports kankal puya grassroots sports development program po samagra shiksha nen changkopin kankal pui me kani ati a sports masona rural duan mek chungchang po soin tuikwal multipurpose indoor stadium chengwei bel sesom pakhat point panga Tenzola artificial turf chengwei bel sesom pakhat point pariat New Champhaya artificial turf chengwei bel sesom pani point bial pakhat Saski volleyball court 15 chengwei bel se thum tele Nesits Nwaya chengwei bel se som thum pariat avain chengwei bel se som sari paruk point pathum zet atlingani atibok tourism minister ni bok pulen hinglova mar chuan tourism lama malak na le masona machop sang sang te asoi bok ani Deputy Chief Minister Hlui Puton Luyan MNF le India Sarkar inrem na thuthlung duan na a pulel du om atel ve lo ne soin atel zok chu Mizoram Governor kumthum lo om to pu Swaraj Kaushal leit zok ani ati MNF party chuin khom voina neya he thu hi Puton Luya chuan soin Mizoram Governor Hlui pu Swaraj Kaushal kha pulel deng angai sang tu tak ne in India Sarkar nen kanin biak na dan lamana sataka min pui tu le legal advisor ni in kumsang kha zakwa somriat pali November tha in biak na kanchana kumsang kha zakwa somriat paruk juni somthuma remna zia anita ani hati Puton Luya chuan pulel du oman London na draft duan na a katelve ati hi do tani a telve ni se amale pulel deng khan an soi ve angati pulel deng fanu nge in atel lo thule pu swara chatel thu a soi hian ati chiang ti in remna thuthlung bung le chang duana telve anga pulel du oman zirlai ti ma a soi chin hi adik lo ati bok voin chokmadar som pakhat khan state level skill competition hon na hun les day auditorium ma nei ani Hauhnar hian Dr. Lashiat Zwali Ralte IAS Secretary Lesde Department su khwalian ani a Lesde Department Director Pujon Chanpuyan kai shwain inlom na thu soya Pi Jordan thangin report pe in khwalian Dr. Lashiat Zwali Ralte chuan kick off na hun mangani Lesde Department chuan skill competition sangni somni panga abwa sai meka he skill competition hi rampum hwa pani a he skill competition a hian Mizoram hi avoi thum telna ani kumma salama telte zinga international level a til phati po anlo om to ani he India skill competition hi kumhni dana nei chin ni in district ina nei ani a chuta changchuan state level a nei le ani chin ani state level a athiam than chhuate hi national level a state IO in kisiak na national level a tlingte chu international level a India IO in antel china he competition a hian trade shanga inel na hi kalpui chen ni in kumin inti siak na hian trade somli pakhata inti siak na nei ani nge Mizoram chu he skill competition a hian voi thum antel to a kumsangni somni pakhata antel khan gold medal pakhat le bronze medal pakhat an la a sangni somni pathuma antel kum khan gold pathum le silver pakhat an ron hon le boka India IO in international skill competition Lyon Spain na fashion technology le floristry lama an thiam thil an zu entier nge ani sangni somni panga skill competition a hian trade somli pakhata inti siak na nei ani a Tunira December changani sompani inkar hian ninga chung aizol mun shanga trade shang somli pakhata inti siak na hi nei ani dona he inti siak na athiam fal than chwa state IO national skill competition tel tur te hi lesde chuan ankal ma boot camp an bwa sai sak dona mithiam an mani mentor tur thatak tak ten anen pui dona ni national a antlang thei chuan gold medalist hian khovel pumhap international skill competition Shanghai nei tura India aya oanga silver medalist in Asia skill competition a India aya ove bokang History of astronomy of the Mizo people ti le khabu chu vo in chunudar ni khan Mizoram Science Center auditorium atlang zar ani History of astronomy of the Mizo people ti le khabu chu pu Vanlal Dinafana Commissioner and Secretary Planning and Program Implementation Government of Mizoram in atlang zara hele khabu ti chwa lo ni dante
Professor HK Lalthanpuii Fenete Director Office of International Affairs MZE win aneya pulel biak moyangen te LB Associates in le khabu thlir lokna anei thung hele khabu History of Astronomy of the Mizo People hi Mizo ziak mi ten an zia chu Dr. Martin George Principal Astronomer Hive Planetarium Tasmania Australia Dr. Lachakimi Zadeng Associate Professor Department of Physics le Dr. Lerin Kimi Curator Mizoram Science Center Directorate of Science and Technology ten lo edit vele in aziak tu zinga hian Mizo le namdang te an tela hele khabu hi ma sang Mizo thon thua arsi chanchin chui bing na le chui zaw na ani tunlai technology sang to tak manga kan pi le pu ten arsi chanchin an lo soi thin zir zaw na ti in soi thei bokang zanlama mithiam Ralte nen Science Center a hian stargazing an nei ngal ani ZPM Party in Sorkar na an siam champha kumhni na vuin khan ZPM Media Chairman Pubilil Chanzovale shwai tudang ten Aizol Press la pa thuthar thedar tu te komin Mizoram Sorkar le ZPM IO in Mizoram mi puite Christmas le kumthar lim takamang turin du sakna an hlan ZPM Media Chairman Pubilil Chanzovale shwai tudang ten Aizol Press la pa thuthar thedar tu te komin Mizoram Sorkar le ZPM IO in Mizoram mi puite Christmas le kumthar lim takamang turin du sakna an hlan kumhni chunga Sorkar malakna le hlotin na sang te soin mipui thlopna alom thuan soya Sorkar kumlakal zel tura mipui thlopna an ngen bok ZPM Media Chairman Pubilil Chanzovale shwai tudang te chuan kumhni chunga Sorkar Department le Board sang te malakna hlotlin na le nga chop te soin a hlotlin na chu mipui te thlopna wang ani thu le lomaman ti thuan soya Sorkar ti theichin aramta na thaber pochhuak turin malam anpan zel ti shat pui turin mipui an ngen bok ani MPCC thupuang tu Dr. Lelian Chungan kumsangni somni pariata ZPM Sorkar thak turin mipuiten MNFI in Congress mindu zo kati Congress Bhavan Golden Hall a political session a he thu hi vuin khan Congress Party thupuang tu chuan soya ZPM chu Mizoram Sorkar na siam to zinga mipuin anin ma saber Sorkar ani ti in kumsangni somni pariat in Lalthanpuii ZPM thak tur hian mipuiten MNFI in Congress hi mindu zo ka achan chu MNF a Sorkar le pal chuan Sorkar na thokten a hun taka hlo an la theilo le anga Mizo Nationalism ain kamrula contract ho tur an boy pui le zo kanga politics manga Hindu sakhwa so he tumtu Central BJP tha ti chak turin ma an la le don ti Mizoram mipui te hian an sia ani ati Dr. Lelian Chunga chuan kumsangni som pariat atanga sangni somni pathum chung khan MNF in anin tiam na ti hlotlin an nei lo nia suin noi thum min tiama traffic jam omlo na khupui min tiama kong chhong min tiam boka hengte hi ti hlotlin an nei lo ati a kumsangni somni pariat in Lalthanpuii MNF chuan inzor na tur engma an nei to lo ni in a soi Congress Party in kumsangni le pariat atanga sangni som pariat chung khan Sorkar in tlak mipuite in ngam na tham Sorkar lo siam to ni in Dr. Lelian Chunga chan soya MNF le ZPM Sorkar ne na te fung sang manga khai khin po in Congress Sorkar kha achabik larani ti in healthcare ringot po Congress Sorkar tluktu anom lo ati ZPM flagship program handholding policy hnuai lon pek tur po benglamin an ring zawlo ni in Dr. Lelian Chunga chuan soya ZPM Sorkar tlak hnuwa Sorkar tharina chhunjom sakdu zel do nem ti an ngai to ani ti in handholding loan atan bank in a shanin suman nei lo ati bok Ralban lote huap zo khotlanga din theinan mithiam ten pui punna hmuna Ralban lote antel ve theina turwa mana chazok siama tul thuan soi Akashvani Aizol in Ralban Laute Huap Zau Khotlang Din Ti Thupui Manga Social Welfare Department a consultant Pulel Lian Zwala Mizoram Disability People Organization President Pusile Lian Zamale Selco Foundation State Head Pulel Nuntluang a Kolni Ti Akomna a Ralban Laute Ngai Puimo Anchu na Sang Antar Langa Vobik Te Chu Pui Punna Muna Antel Ve Theina Kong Ol Samzok Ruaman Ani Theinan Malaka Chul Thu Soyin Andin Mun Clear Thia Mangai Saktu An Mamoti An Soy Department How to the Chuan Mizo Mi Pui Nol Pui in Ralban Laute Lai Nat Na Le Mangai Na Chang An Shit Hauzel Ti Soyin Ralban Laute Telve Theina Khotlang Din Tur Chuan An Che Vela Umte An Poimo Ati a Ralban Lauten Mani in Kil Toina An Nei Lo Nan Le Mani in Rin Tok Na An Nei Ve Theinan Ngai Sakna An Lan Tira Chul Thu Soyin Wai Mele Khotlanga in Shiltam a Poimo Anti a Chiatni Chatnia Pui Punna Mun in khom le chut khom poimo a omin ke akal theilo Ralban Laute Telve Theina elevator om building Mizoram awang hle ti soin
thunei tu ten mason na rural din ko nga rualban lote ta na ol samzo ka antel ve theina tur rahman atul ti soin rualban lo ngai sak tu ten champuina pek ba ka anni tinuna anman changkai zel theina tura zertir le dom kan apoimo hle ti an soibok tunhaya indigo thlo theina engimuzat khaila ka wanga khwalzin tam takin har satna an to ti zia omnan Northeast Frontier Railway chuan sairang le Guwahati inkara tlan rela coach pahnih adabel Northeast Frontier Railway chuan tunhaya khwalzin phur thlo theina thlok tur tam tak khaila ka wanga khwalzin an puna wangin inrini kalta changkhan Guwahati changa sairang express a coach pahnih AC le sleeper adabela bu in December ni saria changin sairang changa Guwahati express a coach pahnih AC le sleeper dabel le in heng coach an dabel te hi dabel hlen tur ni lovin khwalzin te ta na arem chan jok na tura an da lailok ani thuan soi heba ka hian AC 3 tire coach pahnih sleeper class coach somle GSLR coach pahnih avain coach sompali omna special train chu tunkar ni ngani khan Nagaland khopui pakhat Dimapur changa sairang thlengtlan tirani dona atuk December ni sompani zir top ni khian sairang changa Guwahati thlengtlan tir ani bokdon ani NFR thunei tu te chuan he anra mana siam hian khwalzin te an ngai poimo ze alantir ba ka classic line marsak state shang Mizoram Assam Meghalaya le Nagaland ate khwalzin an pun chawa wangin coach le special train anda bel na hian twal chung mi tele atlo tu te tan hlok na athlen nge an rin thuan soyani Lai Autonomous District Council LADC Hnuaya member of District Council in Thlannei zota ka vote la te chhiar turin inbua saina kalpui me kani a vote hi naktu ka chhiar ani ang Nimin Khan Longtlai DC Conference Hall a vote chhiar tur te an training a Lalthanpuii tu District Election Officer Pu Doni le Rwasa nga chuan har satna omlawa vote thak an zo fel chu lomomati thu soin in thlanna fel faya om theina na pui tu MPF le tlom ngai pol te thorim na chu chhuanomati thu soyani DEO chuan lungtian tuwa polling officer Ralte pu Israel MS dongliana chungchang soin sarkar changa ralna adon theina theitop chwa ani ti a vote chhiara film khura chul le ti soin boina omlo turin counting official te chu thataka inzir turina cha ani LADC in thana hian vote zazela somriat pathum point pakwa percent la in vote la te hinaktuk tholeni hian government lungtlai college a jingdaria ta changin chhiarani ang Mizoram Sarkar kaushan letlom ngai polten ruihlo dobe puyan thak me kara kumin hian kumsomni pakhat nuwa ruihlo wanga thi an tamber chu mathleng Excise and Narcotics Department in Atsinsia danin kumin January tha changa tun tha December ni ni thleng khan Mizoram a ruihlo wangin mipa somruk pakwa le meichia sompali anwain mi somriat pathum an thi to a kumsomni pakhat chunga ruihlo wanga thi an tamber chumni in ruihlo wanga thi te hi thalai kumsom pasari achanga kumsom nga pasari inkar te anni a anjinga mi somthum pathum te chu heroin wanga thi anni a midang somli pasari te chu heroin le ruihlo dang ti pul wanga thi anni thung midang pathum chu alprazolam damdoi mum le damdoi dang wanga thi te anni Excise and Narcotics Department in Mizoram ruihlo wanga thi achin chhia chan kum sangkha zakwa somriat pali achanga kumin thlengin Mizoram ruihlo wangin mi sangkha zakwa somruk pahni an thi to a hengjinga mi sangkha zasari somni pahni te chu mi pani in zani somli te chu meichhia ani a ruihlo wanga thi to zinga kumsom pali mi chu anau pangbera kumsom nga pariat chu a upaber ani thungani kumsangni pali kha Mizoram ruihlo wanga thi an tamber chumni in za somli pathum mipa za somni pahni le meicha somni pakhatan thi a khati hunlai khan proxy von chu an thi pui tamberani a kumsangni le sompanga chawa changin ruihlo wanga thi zinga heroin wanga thi an tamchana kumsangni le pali hnulama kumin sangni somni panga hi ruihlo wanga thi an tamle ber chumani Excise and Narcotics Department in ruihlo wanga thi achin chha zinga hian zu wanga thi an tel lawani Longtlai District NGO Coordination Committee chuan inuni khan LADC in Lalthanpuii nei zota ka candidate ko khomin LADC sarkar thar siam tura sarkar ngel ngetle rin tlak din an du thuan soi Longtlai District NGO Coordination Committee Chairman pu FL ro thanga chuan LADC a party mala sarkar e motho dun na le tho Hauhnar changa sarkar siame muponi se mipuiten sarkar ngel nget an mamo ti asoya tu pot lingse candidate churam le mipui din mungun takat hlir chunga rorel na kalpui turin angen ani Longtlai District NGO Coordination Committee chuan LADC a sarkar kaldana emo mipui mit ti khamzonga chetna omani chuan theito pa ando dal tur thuan soibok Mami District a Christmas le kum thar lom turin mipui te chuan in bua sai chhaume ka
ko Chanchinthar chu inrin ni khan Christmas imbua saina tan thingphurin an hatlang Mami district hian Christmas rai chena tur leng khom thingpui lumnan tunma changin nu le pa nula le tlangwa le nau pangten a hu hovin ram hnuaya Christmas thingan phur china inrinical ta khan Mami district chunga kaushan chen khat chuan Christmas pual hian hatlangin thingan phura kaushan dangte pu in malak chauzel an tumbok hun in her danglam zela khopui lama erong bol nan ge san manna satto awangin Christmas thingphur hi an nei ngai to lova thingtlang lama chuan erong bol na ges a har sat awang le thingtua tur ala tam awangin Christmas thingpui le roi siam nan hian thing an lamang china manlai huna chuan Christmas thingphur hi nula le tlangwal ten an nga lel ber pakhat ani china ni voin khochin thlir hawang o State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center Aizo la changa meteorological data achinchia danin vo in hian ratla umlova temperature alumlai berin degree Celsius somni pakhat ani a avolai berin degree Celsius som pali ani humidity chu anyamlai berin za somli panga % ani a asanlai berin za somruk % ani naktu ka Mizoram puma khwa achadrin ani Hello online Mizoram te chuan major discount event sangri somni panga intan tonon buat saye heng bung ro chi sang prestige home clean thildang dangte Mizo puan kutta le khota te no pang thomna piang lim atanga kumriat china hian athale zuala baby romper sati hian buy 2 get 1 free te ani anga tin tantalan lo mobile phone ate discount tak a ombok ani Boinia Fosro International Brand kan nei ta hi RCC Reservoir kan sakate PHC tan ti changkai takle improvement chatak bethei tu ni in asiata concrete building satu te tan te po hei hian improvement chatak apek thei kabe seya amun hi Vanlalmawii building a omani a chu mi queen dorila alo mo tang kan construction po nagsatakin improvement kan ni kay paing karingani Zorampon chanchin lawngai thak chun zomang u Germany le India chuan India Germany Government Negotiations on Development Cooperation sangni somni panga chu hlotling takin an di topa Green and Sustainable Development Partnership GSDP hnuaya an tho ho na ngetle malam hon thlena chu an nem ngetle ani Germany chuan vo in khan India rama euro tluk le ding on khat point pathum vela tiama abik takin concessional loan mangin climate le energy khopui maso nang het nei theina tur green urban mobility le natural resources enkol dan tur poimo taktak te ata na pe ani heiba ka hian skills development sector abik takin renewable energy lamaram pani te tho ho na chu heng loan mang hian ti chak ani don ti official thuchwa chuan atar langbok German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development BMZ Asia, Latin America, Middle East, Eastern, Southeastern Europe Director General Christine Tuetsky chuan India chu strategic partner country lian tak alani reng ti soin Germany sarkar thar hnuaya po alani reng ti asoi Christine Tuetsky chuan maso na lama tho ho na rin tlak tak kan chunzom the hi kan lom hle ani GSDP hnuaya rampani te tho ho na ata na kanin pek na kai shwai tu ani a vuina project kanin pek na nen hian Germany le India chuan changkopin hausak na het tak nei theina kong an zo a khovel pum hwa pahar sanate kan hne the ani hati Japan ram le South Korea rama Burma mi puiten Myanmar in Lalthanpuii bua sai tur du lo na an lantir Japan le South Korea rama Burma mi puite chuan Myanmar in Lalthanpuii lo om tur chu Myanmar sipain khovel min mu a thiam chan atumna kong chikhata pu in Lalthanpuii bua sai antum chu rin tlak ani lo tur thu le an du lo thu an soya Japan khopui Tokyo le South Korea a Daegu khopuya te Myanmar in Lalthanpuii lo om tur du lo na lantirin kong an zo ani Japan le South Korea rama Myanmar mi puite chuan International Human Rights Day kong zo le nor huai hotte an zo ma sipai sarkarin an du dan le an lam chang chau in Lalthanpuii chu thei tura an ra mandan ti chu in Lalthanpuii lem ani ti chiang tu ni in an soya ni khati zong kha Chanchinthar kampuan theite ani e